informiše o tome. A informiše vas i o tome šta se dešavalo u slučaju smrti gospodina Miloševića, koji je ovdje ubijen. On je sigurno ubijen. U najmanju ruku je ubijen uskraćivanjem adekvatne lekarske nege. Je nekoliko dana pred smrt, on je u sudnici, u ovoj istoj sudnici, rekao da mu je glava teška pola tone, tražio lečenje, predsjedavajući sudi ga je tom prilikom brutalno prekinuo. I rekao čak da mu se smučio. Dosta mi je vas, smučili ste mi se. To se desilo u sudnici pred očima javnosti. Kako se to može sakriti? Evo šta vas boli. I Morisa Gordo Montanja. Dakle, vi ne sporite da sam se ja pripremio. A ja bi tu još dodao superlativ. Daleko bolje pripremio nego tužilac. I pregazio tužiočeve argumente, njegove lažne svedoke i lažnu optužnicu. Međutim, vama smeta što sam protračio vrijeme aktivno se baveći politikom. Jer bez obzira na sve što su zapadne obavještajne službe uradile protiv Srpske radikalne stranke, a ja sam vam naveo ime jednom prilikom i francuskog obavještajca koji je lično učestvovao u vrbovanju Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Ušto je u zapisnik njegovo ime? Ne mogu sad da se setim, ko bi se setio svega toga, ali vi se sećate toga. Vama je problem što sam ja uspeo da sačuvam Srpsku radikalnu stranku i nakon 9 godina robije, a sve je bilo sračunato da se ta stranka preokrene i privede u drugi tabor. Bilo je izdajnika u našim redovima, ali smo ih eliminisali. A sad ćete na izborima vidjeti koliko je snažna Srpska radikalna stranka. Kaže se da sam svojim dobrovoljcima govorio da ubijaju ustaše ili Turke. Našli su nekog kretena među svedocima, ja ne znam još o kome se radi, valjda ćemo ga i ugledati u ovoj sudnici, koji je možda njima potpisao izjavu da sam ja muslimane nazivao Turcima. Ja nikada u životu bosansko-hercegovačke i srbijanske muslimane nisam nazivao Turcima. Nikada. I nema ni jednog dokaza za to. Osim možda nekog lažnog svedoka kojeg će izvesti tužilaštvo. Kad bi čuo da drugi član moje partije kaže Turci, a dešavalo se ponekada, ja bi ga odmah ispravljao. Nikada ni jednog dokaza za to nema. To može samo primitivac koji ne zna ništa nazvati bosanske muslimane Turcima. Jesu se oni nekada kroz istoriju identifikovali sa Turcima, kad su Turci vladali Bosnom. Međutim, Turci odavno ne vladaju Bosnom, a muslimani su sačuvali srpski jezik. Nikad nisu uspjeli da nauče turski. Poneki je naučio i taj je već otišao davno. Njegovi potomci odavno žive u Turskoj. Većina nikad nije naučila turski. Većina muslimana je čuvala stare srpske narodne pesme, srpsku tradiciju i ostalo. Ja ovakav bezobrazluk u životu nisam video. Ovdje stoji who commanded with the green later. Dakle, koji je komandovao crvenim beretkama kasnije. Ja ne kažem on će u budućnosti. Ja nigde ne kažem who will command. Ni u vašem prevodu ovde. Komunisti su odneli Prevaku. A kako su se Hrvati ponašali? Hrvati su 1941. godine skoro listom bili za Hitlera. Nemački oficiri svedoče da je nemačka vojska u Zagrebu dočekana tako oduševljeno da se s tim dočekom može porediti samo doček u Hitlerovom rodnom mestu u Austriji. I sve do kapitulacije Mussolinijeve Italije, Hrvati su čvrsto bili uz Hitlera, čak hrvatska legija sa 10.000 vojnika borila se kod Staljingrada. I tamo skoro cela izginula ili pala u zarobljeništvo. To je suština ovog našeg današnjeg rata, ovih naših današnjih sukoba. Gospodine Šešelj, molim vas da ustanete.
vama da ustanem? Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem? Ja sam četnički vojvoda. Stop. Povezuje ovo pismo sa spiskom. Gde je tu njena naučna elaboracija? A ne, ona misli da je biskup imao dobre razloge. Pa je ona ovde dovedena zato što misli? Ili da bi ovde u sudnici mislila? Ovo je najsmešnije što nam se do sad desilo kod tih navodnih eksperata optužbe. Ona misli i ona misli da treba da kaže da ona misli. Neverovatno. Zamislit ću da je ona zaista pravi ekspert. Ali kakve veze ovo pismo ima s njenom ekspertizom? To je suština. Ovo pismo je moglo da ide u svedočenje nekog običnog svedoka. Mogao je zastupnik optužbe da dovede Marka Kljajića, autora knjige. To bi bila prava poslastica. 98 kako bismo to učinili. Izvolite. Gospodo, da ste vi objektivni i nepristrasni, prvo ne biste nikad pristali da budete sudije ovog nelegalnog suda. Pošto ste pristali ste i na to da izvršite zadatak. Sve troje dolazite iz zemalja koje su članice NATO pakta, koje su bombardovale Srbiju zverski. 3 meseca ste ubijali srpsku decu. I vi mene ubeđujete da ste i objektivni. Vi mene 7,5 godina ovde protivpravno držite. Pravilnik po Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda nalaže sudskom vijeću da svaki 6 meseci po službenoj dužnosti preispituje odluku o pritvoru. Vi nikad niste ni doneli odluku o pritvoru. Izdat je samo nalog o hapšenju i ništa više. 7,5 godina me ovde držite i trpite sve ove mahinacije tužioca. Uverili ste se da su svi svedoci bili lažni. Definovali su ovde neprekidno. Koliko ste puta odlagali proces? Opet ga sad odlažete. Što duže odložite proces, duže primate ove lepe sudijske plate u tribunalu. Tako ja vidim tu stvar. Šta mene briga kako ćete vi mene osuditi? Ja od vas ništa dobro ne očekujem. Vi ste moji neprijatelji jer dolazite iz zemalja koje su članice NATO pakta i koje su neprijateljske prema mojoj otadžbini Srbiji. Vi meni ništa drugo ne možete biti nego neprijatelji. Ja se pristojno prema vama ophodim, ali to što sam pristojan ne znači da moram da vas volim. I ne volim vas. Tretiram vas kao svoje neprijatelje. I to ste valjda vidjeli svakog dana ovoga procesa. Svakog dana ste to mogli da vidite. Od prvog dana. Jeste, vi ste moji neprijatelji, dobili ste zadatak da mi skinete glavu. I uradite to već jednom. Sve nešto čekate ne bi li isplivao neki novi dokaz. Pa gde će isplivati? Srpski nacionalista, sa vas čerupam perje, leti vam perje nebu pod oblake, niste mi ni do kolena. Rasturik sve čega se dohvatim. Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene leka nema. I samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas.